Ljudi, danas ću vam pokazati jedan trik za GTA San Andreas, pošto znam da mnogi mlađi ljudi ili deca igraju tu igru, igraju uglavnom SAMP ili MTA, generalno multiplayer. Kako da otključite rezoluciju da imate preko 1600 sa 1200 ili 1680 sa 1050, mislim, ne. To su dve najveće rezolucije u GTA San Andreas. I sada mnogi ljudi danas već imaju monitore tipa Full HD i možda neki već imaju 2K, ne znam, ima raznih ljudi. U svakom slučaju, možda bi neko želeo da igra ovu igru na većoj rezoluciji, da ne igra onako izduženu i lošu sliku, pa postoji način. Dakle, ja ću vam postaviti ova dva linka u beleške na stranici za GTA. Prvi je Silent ASI loader i Silent Patch. Znači, ova dva treba skinete, idete ovdje na download mode i idete ovaj prvi, ja sam skinuo to je 0 MB, 50 KB u suštini je. Idete i ovdje download i isto idete prvi, znači najnoviji. U svakom slučaju, ako neko bude gledao ovaj klip za 5 godina, neka gleda po datumu, znači šta je najnovije, to skida. Kad ste to skinuli, dobit ćete ovako, znači dva zip foldera ili dve zip arhive koje treba da ekstraktujete u GTA San Andreas folder. Znači tamo gdje ste instalirali GTA, ja idem uglavnom desni klik i otvorim lokaciju gdje je instalirano. Otvorite tako, otvorite prvi ovaj Silent, kako se zove, sad ne vidim, Silent ASI loader. I šta tu treba da kopirate? Treba da kopirate ovaj props na vrh od foldera. Kopirate to i kopirate folder skripte, znači scripts, isto ovdje na root od same igre. Dakle, kad ste to kopirali, zatvorite taj folder, otvorite Silent Patch i kopirate ova dva fajla. Kad njih dva kopirate isto, znači na površinu GTA San Andreas foldera, i to bi bilo to, znači. Kad ste to oba dve te stvari kopirali, pokrenete običan GTA San Andreas, kad ste u igri, idete opcije, display, podešavanja, events i izaberete rezoluciju. Trenutno kod mene je rezolucija Full HD 1920x1080. Sad što sam to da kažem, igra neće vam sad otvori sa ovim patchom malim, tako da nazovem, neće da vam otvori mogućnost da imate, ne znam, u nedogled razne rezolucije na raspolaganju. Ona će vam otvoriti da možete barem da upotrebite rezoluciju koju trenutno koristi vaš monitor. Znači u ovom slučaju Full HD 1920x1080. Znači logično je da neće da vam otvori na raspolaganju, ne znam, 2K rezoluciju, jer jednostavno ovaj monitor ne može tu veću rezoluciju da prikazuje i onda samo na raspolaganju ostaje rezolucija koju on sam šalje kompjuteru, to je 1920x1080, to je rezolucija koju on podržava. I u svakom slučaju, to je bilo to po pitanju rezolucije. Znači, kad ste to podesili, idete sve normalno, izađete iz igre. Kada ste izašli iz igre, možete slobodno pokrenuti, evo, tipa San Andreas multiplayer, SAMP, pokrenete. Čekate to da se čita. Čisto da vam pokažem da radi na SAMP-u. Čitano sve radi. Jurite ovoga da ga roknete u glavu, mislim za vas, ne. Idete isto podešavanja, vidite da je sve to na svome mestu. Kao što rekao, radi na SAMP-u, radi na MTA isto. I to je bilo to sad što se tiče. Dakle ljudi, to je bilo to, što da vam kažem, radi na San Andreas običan, radi na SAMP, radi na MTA, znači mislim da je ovo jedno od veoma dobrih rješenja, da barem ako ne ništa, kad igrate igru iz 2004. i 2005. godine, da barem igrate na punoj rezoluciji. I to bi bilo to ljudi, što da vam kažem. Pozdravljam vas do idućeg videoklipa, svako dobro, vidimo se.